وەکی وانێ ئایا پەیوەندیên ku çêdibin li ser astê cuda di navbera Tel Avîv û Şamê heta kî ne aya rasta wekî serokê desthelata nûkeya Sûriya dibêjî tenê li ser astê serbazî ne ya jî pêçewaneyê wê rast e gava rojnameyeke Esraîlî dibêjî tin rasta û xwe peywendî di navbera Şam û Tel Avîvê hene û ne tinê li ser astê serbazî belkû li ser hemî astekî aya em dişên bêjîn di qonaxa dahatî da İsraîl û Sûriya dibine du dûst û hevalbend bandora vê dûstanî û hevalbendiyê de çi karîgeriyê li ser emniyeta Sûriyayê biketin aya dê rolê welatên Erebî digel Sûriyayê di vê kêvanê da çi bît ji hêja Wael Elwan lêkolêr li navenda ci Sûriya lêkolînan li Şamê dipirsim. Hêja Wael tu bixêratiye Kurdistan 24 dûn û çi hene yek ji wan Ehmed Şer'a dibêjî tin peywendiyên me ne rasta û xwe digel Tel Avîvê hene ew jî bû çareserkirina kêşeyan bi taybetî li qunayê te ra dewr û berê wê temam ev me zanî ew bu astê serbazî lê rojnameya İsraîlî dibêjî tin nexêr Şam û Tel Avîvê rasta û xwe û li ser hemî astekî peywendî hene ev dihête çi wateyê bûçî desalata Şamê dirûstbûn yan jî çêbûna peywendiyan rasta xwe digel Tel Avîvê rat ket tirsa wan ji çi ye نعم تحياتي لكم. بالفعل السلطات السورية اليوم تنفي وجود بحثات مباشرة مع إسرائيل ام دزانن و دانستان د نوبر سوریه و اسرائیل ده نه له دانستان نون راست راستینه راست خوونینه رولا هری دیار استقرار المنطقة اليوم سقامگیریا دوره گلک گرنگه لوما او پیوندیات نوبرا اسرائیل و سوریه ده نها تیگوتن او دوی چارچوبه ده او پیوندی جی که هاتی دانید نوبرا سوریه و اسرائیل ده اگر این گلک زیده هنه که به گواشن امریکا بن جبوی چسباندنا و اولهیه که همو آلی دخوازن لدوری هابید او رکفتنین در بازبوج حال إذا كانت المنطقة ذاهبة نحو استقرار كما تتمنى واشنطن وحلفاء واشنطن في المنطقة فإن إسرائيل سيكون لديها ربما إجا وائل گاوا جناب هواجی وکی احمد الشرع دبیجیتن پیوندیتن لی سر آست سربازینه و کیشه حلکرنا کیشه سربازیه بتایبتی او جهن اسرائیل چافله و هبونا سربازی لی قنیتر و دوروبر بوچی و صدام چنه هبونا پیوندین راستا و خود دگل تل افیفه و تشیرید مثلا امنیه سیاسیه چه کیشه اکیه بوچی آسایی نبن مثلا پیوندی بوچی براستا و خو نبیجن هنه نعم بطبيعة الحال لا يوجد أي معلومات دقيقة محايدة عن وجود علاقات فعلية هند زانياريين بهورين دقيق نهات نبردستان لي جهند آليان بتي قوتن لأنه لا يوجد علاقة مباشرة كو پیوندیه که راستا راست یا راستا خود نبرا اسرائیلی و تل اویو دنینه لی او پیوندیه نهی با آواکه نراستا راستن آنکو دریا نیوندگیران دنه نفترض أن هناك علاقة حتما ام ویگری مانه دکن کو پیوندی یک دناف براوانده هیلی او پیوندی تانها چه آماجه یکنینه کو با آواک راست او به هفره تکلیان دانین الحرب مع إيران بشكل سريع في الاتفاقيات الإبراهيمية وأعتقد أن سوريا ستشكل حجر رئيسي في استقرار المنطقة لذلك لابد أن يكون هناك عودة إلى طاولة المفاوضات والحديث بشكل مباشر آخرتن جالك هناك وهردو آلي بين سر ماسا گفتگویان به آواک راست راست به هفره بجفن باشه هجای وال اگر وینا ما بیتن هفکرین ما اگدار کن وینا قضبو گلک سپاس هجای وال هاتفا باشه هجای وال مثلا آسایی کرنا پیوندین دناف برا شام و تل افیف لسر همی آستان چه کاریگری لسر امنیت سوریه و مثلا آودان کرنه پیشهاتین امنی دروست بکیتن نعم أعتقد أن هناك الكثير من العوائق أمام نقول مسار المفاوضات جالك هول هنج بو وجرش بو دانستانان واسعة خارج
نزع الأسلحة سر آسا که فرهج در ویوان دورین کتی گوتن گرکه چک تیدانه نمینه و دانستان دست پی بکن جبوی ببیت زمین سازیک بلو جبو لحف گهشتن هر دو آلیان لحف گهشتن هر دو آلیان از دوی باوری دمه اگر او گاو بیت آویتن دو چاقره کرن کو برهمه که باش هبیتن جوان دانستان اگر به پابندی چه جالیان پابندی لحفاتنا نبن یا کد دانستانا نبن بلکی او برهمه ام دخوازن نیت روژوه و او گاوینتین آویتن جی هموی جبو چسپاندنا او لحیو سقامگیریه یا که همو آلی جی دخوازن گلک سپاسیاتت کم هجه وائل علوان لیکولار لناوندا جسوریا لیکولینان جه شامه